Za sve okrivljujem vreme. Vreme je za sve krivo. Vreme i način života u svetu. Mi idemo prema nekom novom poretku kojem se, kao što vidimo, moramo prilagoditi, a za to je opet potrebno vreme. A imamo li ga? Do početka Drugog svjetskog rata Srbi su činili ne više od polovine ukupnog broja stanovnika Kosova, a u godinama okupacije njihova brojnost se dvostruko smanjila. Pritisak na njih nije prestajao čak ni posle pobede. Komunističke vlasti su zabranile proteranim Srbima da se vraćaju na Kosovo. Kao rezultat toga, krajem 80-ih, Srbi su činili samo 10% stanovništva pokrajine. Danas, 8 godina posle dolaska međunarodnih snaga na Kosovo, Srbi i Crnogorci saterani u enklave čine ne više od 5% stanovništva, a njihov broj nezadrživo se smanjuje. Šta je po meni veoma važno? Ta veliko-albanska struktura koja je formirana za vreme Drugog svjetskog rata, ona je gotovo potpuno nastavila da živi, ali sada u okviru novog komunističkog poretka. Bivši nemački i fašistički agenti jednostavno su ušli u strukturu novih vlasti i nastavili projekat Velike Albanije. Srpske enklave na Kosovu, geta u centru Evrope u 21. veku, to su teritorije koje žive od nasilja do nasilja. Mnoga sela guše se od đubreta, jednostavno zato što ga nemaju gde odlagati. Zato ovde nema bodljikave žice ili kontrolnih punktova, nema čak ni neke crvene linije. Sve je politički korektno. Granice enklava omeđene su strahom onih koji ovde postoje, mržnjom onih koji su ovo učinili i strašnim iskustvom ljudi koji rizikuju da prelaze granice i da se ne vrate nazad. Treba ćutati, začutati malo i odmoriti. Dobro je ćutati, ženja. Dobro. Šta je to život u getu, Mitra zna bolje od mnogih. Profesor ruskog jezika Mitra Reljić se još 1996. preselila na Kosovo iz srpskog izbegličkog kampa sa severa zemlje. Njeno bežanje počelo je 1992. iz uzavrelog Sarajeva u Bosni. Žena koja veruje spasavala se od beskonačnog rata i mržnje. Željela je da se nađe bliže kosovskim svetinjama. Ona se naselila u Prištini, gradu u kojem je tada živjelo 40.000 Srba. Godine 1999. bilo ih je 400, 2003. 200, a pred pobunu 17. marta 2004. bio je moment kada je od Srba u gradu jedino ona ostala sama. Ja sam se borila. Shvatate, kada sam bila slabija, ja sam se tada borila. Dok se Albanci ponašaju potpuno drugačije. Oni kada su snažniji, uništavaju do posljednjeg. A kada osjete da su slabiji, oni su baš slabi. Oni čuvaju sebe slabimi. Oni prosto imенно slabije. Tog dana su Mitru spasili među posljednjima gotovo 24 sata posle početka nasilja. Sada ona živi u jednoj od najvećih srpskih enklava, Kosovskoj Mitrovici, u gradu koji je podeljen na dva dela, severni srpski i južni albanski. Ovde duž ove reke prolazi primetna granica između nečeg što je daleko više nego što je granica dva međusobno podeljena naroda. Ovde, na ovom mostu, koga mirotvorci zovu mostom prijateljstva, prolazi granica između dva sveta. Taj svet o kojem vam ovde govorimo počinje na južnoj obali reke. Tamo, makar jednom nedeljno, rizikujući sopstveni život, odlazi 55-godišnja nastavnica ruskog jezika Mitra Reljić. Nekako mi Bog pomaže da osjetim opasnost. Znate, posle 7 godina čovjek osjeća opasnost kao pas, unapred. Već nekoliko godina Mitra obilazi ili kada postoji mogućnost putuje i beleži to što je ostalo od srpskih groblja na onim mestima Kosova gde Srba više nema. Ona je istrajna u tome da je rizik opravdan. Narod je živ dok se brine o svojim grobljima. Krijući se iza srušenih nadgrobnih spomenika od vetra i tuđih pogleda, ona pali tamjan. Potom ide od jednog do drugog srušenog groba i pedantno beleži u svesku imena onih koji su, po njenim rečima, bili osuđeni da umru 2 puta. Prvi put kada su umrli, a drugi put kada je pokušano da se uništi sećanje da su oni nekada živeli. Od 1999. odmah posle dolaska takozvanih međunarodnih snaga, Albanci su
paralelno sa ubistvima i proterivanjem Srba, počeli da uništavaju i groblja. Stali uništavati kladbišća. Junaštvom daruj kćeri sinove, kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo.